nitwa Karangwa Jean Marie Vianney, abankorera mu Nkundamahoro inzu nshyashya y'amashyirahamwe bateganya no kuri WASAC. Tukaba dufite indwara nyinshi tuvura rero, harimo n'umuganga gakondo, umuvuzi gakondo. Ari niyo mpamvu mubona imiti ya gakondo, harimo amavuta twita y'igikakarubamba, ari amavuta tuba twakoze mu ruvange rw'imiti twifashisha mu kugira ngo tuvure abantu indwara y'uruhu, dore ko nayo ibasa abantu muri iki gihe, ari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ubwo rero tugomba kwiheraho kugira ngo tubashe kwivura izo ndwara z'uruhu. Niyo mpamvu twakoze ubushakashatsi tugakora tugasanga aya mavuta ashobora kuvura indwara y'uruhu mu buryo burambye. Iterwa n'umwanda, nk'uko natangiye bivuga, iterwa n'umwanda, wa mwanda tutagirira isuku, rwa ruhererekane rw'abantu bambarana, abantu barambarana, uwagaragaweho n'ise. Iyo bibaye byiza ntabwo yakagombye kwambarana n'undi, kuko iyo yambaye yase, kuko ise iza ubona ari utuntu tudasanzwe tuvuvuka, ubona kubwiye ko wakwa kuvuvuka kwa yase. Twebwe icyo dukora, ya mavuta afite ubudahangarwa mu kugira gute mu kurwanya ya mvuvu. Za mvuvu iyo zigiye ku mwenda nawe ukawambara, ubu ukakanya iba yanduye. Ise ubwo bivuze ko yandura. Ise irandura, ni indwara iterwa n'umwanda ariko inandura. Umuntu warwaye ise iyo yambaranye n'undi nawe birakomunikana, nawe arandura. Icyo bivuze ni iki rero, ise iyo uyirinze neza ukoresheje n'amavuta nk'uko nabitubwiye, hari uburyo utegekwa gukoresha ya myambaro wayaga ukoresha wowe ubwawe. Nimba wakoresheje iyo myambaro ukayimesa n'amazi meza, iyo bibaye byiza ndetse urayateka ukayimeshisha amazi ashyushye, ubwo tayari watangiye gukoresha n'amavuta, ise urandukanye nayo. Ni ukuvuga ngo ise iragiye, ntabwo izongera kukugarukaho. Ukirinda gusangiza imyenda bagenzi bawe, kuko ntubuzi uburyo nawe ishobora kuba yanduye. Ashobora kuba yaranduye yose yenda itaramugaragaraho inyuma, ariko bigiye gutangira. Ise rero hari izi yandura ikagera kure, ku buryo n'imbere mu maraso neza bisaba ngo umuntu akoresha umuti ku buryo burambye. Biba byiza rero iyo ukoresheje amavuta hakiri kare, mu gihe utangiye kubona umubiri wawe utangiye gusa n'utagira isura nziza, kuko ushobora usanga warananduriyemo yase tuvuga, kandi yase ntabwo ari nziza. Ise ihindura uruhu rugasa uko rutasaga. Ise ishobora kukugaragaza nawe wari umukobwa mwiza waba wifite, abantu bakagira ngo ni ibindi bintu warwaye by'ibijimba n'iki. Ise ntabwo ari nziza. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresheje n'amavuta rero tugerageza kuvura ise, ariko iterwa n'umwanda kandi ise irandura. Iriho rero ugomba kwitonda, ukagerageza uburyo ushobora kwivura ise ukoresheje ano mavuta, kandi tukakugira n'inama uburyo ise ikira mu gihe gitoya twifashishije amavuta yacu dukora. Ukira byatwara nk'iminsi ingana? Mu gihe utangiye gukoresha icupa, hari nk'icupa rya garama 50, hari rya garama 100, hari rya garama 500. Garama 50 ishobora kuvuza cyane rwose. Garama 50 ishobora kuvuza mu gihe wagenze neza muri ya gahunda twaguhaye, mu gihe wakoresheje ya myenda ukayimesa neza, mu gihe witwararitse ko nta muntu ugomba gupfa kutiza umwenda ubonye wese, mu buryo bwo kwirinda wa mwanda, kuko twabonye ko ise nayo mu gihe cy'iminsi ingahe? Ni ukuvuga ngo ubu dushobora gutangira wisiga amavuta uno munsi, yenda ugatangira nko kuwa mbere. Ubu utangiye kuwa mbere wisiga amavuta yacu, byanze bikunze ushobora kugera kuwa gatanu cyangwa kuwa kane wamaze kubona uruhu rutangiye guhinduka. Uruhu rutangira guhinduka, ugatangira kubona hahandi hari ikibazo hatangiye kuza haba soft, horohera, ukabona wakoraho kumva byarinkanya ntabwo bikiza, tayari gusibira atangiye gukira.